Mai ko koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bikin Roi la mai thon riu tere. Asai October 30 tamru kum singne na chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Ko. Infal October 30 chui na chakyu. NSCNIM Chief Kani Auto Kilonsor Government of People's Republic of Nagalim, Twingaleng Miva da Riulau Maimung, Civic Reception, Senapati District Headquarters, the Hamjam Kau Naga Mai, Kangdai Ri Gwang Kasau Lau Kanthe, Kamung Kota TH Miva Ri Government of India Le, National Socialist Council of Nagaland, Isaac Miva, Jong Final Political Settlement Hai, Nagalim Jong Unique History Bangkauri, Loi Launi na Day to na Sakanthe, Twingaling Miva the Civic Reception Mungdai na Tatkaikan Mitay, United Naga Council Rit Lang na Naga People's Organization Rit Host Laukan Juangi, Miva Rit Naga Political Solution High Share Sovereign Power Kani Naga Lims Unique History Kau Negotiation High Tatkay ni na Deikum na Naga National Flag Kani Naga National Constitution ni Mi Kautay Kazaw ni na ito na sakane. Share Sovereign Power Kautay India Hamid Hai Myanmar Tuang Constitution Bangkaw na sunuk magi political agreement hai sovereign entities kanai bangkau dat kai ni nai tuna sagane mi hai union khani constitution kau India le Burma chuang pang khori suni nai tuna sagane August 3 katum kum singnai ni rutna pung framework agreement sign sukan metang government of India re framework agreement kau nu na laukan mai lat bam kau tat makhang suna naga national flag khani naga national constitution ta thai lau makhang subami tuna sagane NSCN Jong Kapi Muiva Tre Naga National Flag Le Constitution Hai Non-Negotiable Day to na Guangba Mai Naga Migoi Kaukaloi na Sadat Kane Naga Migoi Re Indian State Strategy Divide and Conquer Kau Ram Thai na Bam Kang Sakani Can you reframework agreement ti hai kasiam kalai lana alant me tia kau mansai goi kau dilau bam nui to na sakani Naga meeting kau ni Government of India khani kanyu jong essentials re sin suba mai nai gai the to na sakani NSC and GPRN re Indian Constitution dong framework Bangkau agreement at kan megan kau intaw khani gwangni megan nai laukan mai thai magi tuna sakani Naga mai charai hamit thai organization roi Amsterdam Joint Communique July 3 runa khat kum singnai na kanai khani framework agreement August 3 katum kum singnai na runa pung lam khau Indian state khani kanyu jong essences jong corrupt version da machuang ba mai nai ye thai kanyu koi ta Naga nation ta zwantu ba mile in some day tuna sakane muiva te re Amsterdam Joint Communique khani framework agreement re sovereign Naga national flag khani Sovereign Nagalim National Constitution the recognize to laubam te kumna mi khautai Naga mai koi ri ngang laubam ni the tuna sakane Infal October 3 na chakyu Sansi mai tiak akhat kau October 3 na chakyu High Rock Part 3 Thobal District kau lautai me machine sina lautai bam kori machine kai pau kaban insat biak kapin tablau kan the Kabiu may putay Laishram Kiran Singh katingkum tamrut na charuk son of Laishram Ingoncha High Rock Part 1 mayay lekay kau lungba may puwi cham thailay na kiran tay lau tay ba may kau katong machine kau nap gaw re machine kapin dat magna ba may kabaan re lagan kang sukan may kau kabaan tay machine kau good kan jongi lau ning kau ba may nun re pagwag na machine tay so amit lau nakapantika lau kani tiki kabaan tay tu tap kan jongi tuna sakane Laishram Kiran ta Sisa Hospital ka pungwang na raza obami tuna cham te ri thai kane Tamenglong October 3 na chakyu 143B and CRPF Manipur and Nagaland sector CRPF khani SAI ri lang na tatkay kamay Armor Falcon football tournament kum singnay na na pung final October 3 na chakyu Chengdai 404 squad le Guikhanliu FC Pelupkan Mikhaw Chengdai 404 squad re goal katum 0 khong ngam na champion team sukanthe tournament khotai team ru rekwang palup laukan chongi Armor Falcon football tournament kum singe ni na pung closing ceremony khotai lanmio luikham MPS SP Tamenglong re chief case laukani kum na kamung khotai Padma Sri N Kunjarani Devi commandant GC Infal CRPF khani W Nandini Devi second in command 86B and CRPF re guest of honor suna gwangkazao laukani Padma Sri and Kunjarani Devi re tournament kau gwangkazao my players kwai kau katiu lau may lat sa laukani Armor Falcon football tournament kum singnay na pung closing ceremony khautai KH Hitler Singh DFO Tamenglong SH Ravinder Sharma commandant 143B and CRPF Omnat Chaturaj second in command 143B and CRPF Joel Kangmai RFO Tamenglong Juntuingam Dangmai District Youth Officer Tamenglong Police Officials kani CRPF Officials azut rekwang kasao lau kani Tournament kotai mithai dinang jersey number 27 Chengdai 404 squad re Golden Glove lagani player of the tournament re Hulang jersey number 4 Guikhanliu FC best discipline team re Dailong Youth Organization re lagani Golden Boot re
Kay Diwang jersey number 5 Chengdai 404 squad kumna man of the match ri Jun Kamang Panmai jersey number 14 Chengdai 404 squad kang tikane. Closing ceremony mung khautai tobacco free youth campaign 3.0 ni tatkai kani mi tai tobacco free India bangkau chabuan nun khau kalai mai tilau inbu khang tam mai sana tatkai kan chonge. Guwahati October 33 na chakiu. Assam Nagaland border Rongmei Reserve Forest Uriamghat dang Assam Golaghat district khau thingbuan linglau that mai naga mai ri khonge tuna lumsi mai ri sukasi lau kan mai tang lat lupat kaloi nu mai tong nai na bami tuna ti thai kani Rongmei Reserve Forest tang khau lungba minun thelai na Nagaland thang ri Gaanphiu inbu ri Sona Rebuild area khau gut na thingbuan linglau that mai kamun intuk mai ri ram tap lo gai bam thi tuna ti thai kani kanyu pang ko tai kan sak tu ban sin mai nun ni ka zawi kumna kanyu tai gari khawri kong kan chongi kumna kanyu goi te ri thingbuan tai kaloi na lingdat mak khangni kapin kani tuna na mai nun ri sa kani na mai nun thelai na CRPF personnel nun mitong area khau station subami ki thingbuan su ka si bang mai ta khamlau kan magi tuna pian mak mai indaw kani Nagaland biak thang ri kongai kan mai tai gari rigdai ringu daw khori I tuna sa kani Senapati October 33 na chakiu All Naga District Badminton Tournament kum singni nu na pung second edition October 33 na tachat tai re multipurpose indoor stadium Rikhumai Tafau Senapati khau tatkai ka hau kan jonge All Naga District Badminton Tournament inaugural session khautai Khashim Vashum MLA 45 Chingai AC Rui Chief Guest Sulaukani kumna Losi Dikho MLA 48 Mau AC Rui Functional President Sulaukani MLA Losi Dikho Rikatong Presidential Address khau Mikup my tournament hybrid naga my district by khau ba mai goida Zaigong Kariu launa khat khata machuan kari khangkadau cha mai tilawe tin sakane Badminton tournament khautai Naga District Senapati Tamenglong None Ukru Kamjong Chandal Khanitang Nopal khore players paipadai inbu kong kazao lokani categories tamrut na churuk nai na palup kai ni mai tournament dai October 3 tamrut na khat ngan tatkai pani miton tournament dai All Naga District Badminton Association Manipur re lang na Senapati District Badminton Association re host lao kan chonge kage nai mai cham ti thai pat mai BYF Inpui Baptist Church re first one day men's penalty shootout Rooted in Christ my timbang khau lang lo na ba mi hai November tarik khad lo chuan consecu khau tat kai ni champion khang chingchi na pungu first runners up khang chingru best goalkeeper khang chingkhat registration hai chuan October tarik tamru na khat kalan khuang ru na kanai ngan khang la lo na ba registration form hai shop to door khani varu chawa khau nai ni inbu na kalam thai lo ni mi goi ri 8130068574 ha mi thai 9599533824 khau alam lo nu we kabam re mini stadium Apollo ground Tamenglong khau tat kai ni Tamenglong ting nai loan banchat bu tarik tamru kum singne ni chi na pungu lau chuan kalan nai na ye ting sin muak na ye singbang ting rai na ye banchat bu tarik tamru na khat kum singne ni chi na pungu lau chuan muak na ye kalan ting sin nai na ye singbang muak na ye Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khamta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek jan re kangan mak nga thon ku we asai khang tu cham hai khoringan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the